Naimbag nga oras kada tayo amin. At mananti kayem yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Amang welcome kada kayo dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali man na napakasaritaan, ti may patangatang itakat manipod kinikabsat kamil sa napudnonagan. Ngam sakbay na, nabara pa ya kablaaw kada Harold Quaresma, tengran tayo dita Brunei, kani Jackie Claro dita Hong Kong. Kastiman ti kunanik kabsat Camille. Dirman ang biyanang, kapadasa ki di balasa ngak daytoy nga ipadrama. Siyak tay tawa kaslawan na pinta sa turong ti biyag na tawan man la ti arapaap ko para iti napinta sa masakbayak. Tajay lamang namnamay ti tulong ti kabsat ko ti amok nga aramidan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Manang Lila, alaan na ko nakatulong iji balayo. Ure basit lati sweldo kon. Alan, panggatang lang iti diaper ti anak ko manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Camille. Kat ura yan Dua kami napagbalinan nyo ababaunan nyo manang. Ay, ala, awagan kanto, takasaritak pay ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ak kumakan kan nga agpasyudad manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunakmet. Yawag kuntuken ka, ti mapagsaritaan mi. Sige nga rod manang. Aywan, ikanak mga rod iti panggatas kan pangdaya per ti anak ko, please. Oh, adtoy, pasensya kan atan ni. Inikak datatang ken nanang, iswa day talat na batin. Ay, dakkalabanag dayto yan manang. Sangaribo ko naman. Thank you, Manang! Nanang, inikan na kayo ni Manang iti kwartayo. Saan? Wine, apay aya. Kaano kayo ang makitsenda ngay? Ilakaman yung tuman iti diaper kan gatas ti apo ko yaw. No, inikan na kansama at ni Manang mo. Kaslada mo inyawat na keng kaakwarta. Manumo la dayjay ngay, sang-sanga gasaut. Naibus ka no ti kwartana, taintad na kada kayo kan ni tatang. Malala nga raw, tagumatangak to, no agpaili ak anak ka. Patpatsem na dyan anak mo. At no nakitak dyan inted ni Lila kwartana, sa ngaribaw. Anya, kunana sa nga gasaw. Sa ngaribo nga raw, patpatsem to matamin nga ibagana. Kat amom lang arunan nga daul-ulbod na dyan anak ta. Ay, oo na yun dayjay akamel. Kita katrimwarmanan, hindi ada kwartana. Napanan naman ngatan, kaumali-umain. Ay kita mumlatan napan man siguro, ni tayan na kita'y pada na sumusok-sok iti baraha. Ay, anyan dayjay akamel. Saan nga balbalaw, adalang arod anak nan. Natangkin mo ti ulo na no mabagbagaan. Iso pa iti makaungat no kwa. Agduma na iti ugali ka ni Manang na Alila. Nasingsingpet nga adayo ni Lila ngam ni Camel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da. Adalata nagdumaan da. Una ngam nakaro na niya Camel. Natangkan ti ulo na. Di naamaw ti maanawa. Ket sika alam ti kabsat mo diti balay. Tapno ada kadwa ni Nana Sally. Ay kat, awagak nga ro din na ti kabsat ko. Nagtagulit mo't ngamin. Chat at chat kanya. Ket ayabam nga roden Mala nga rod. Sana bale. Tana ko na namit nga uray manulat itid ko ken ko na. Basta ada ka no pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay ket sweldoan talatay ti kas iti sweldo ni Nana Sally Tulong tan ken ko na reta bakay. Nay, Camel. Agsingsingpot ka ije balay da manang mo Di mo istresan di kabsat mo ijay. Ape ko mga istriso ngay. Mapang ko nga rod tulungan. Kasano ko mga istriso? Ay na, am-am da kan. Adto yan, kayong paalam at walyam kami. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa dagiti balon na kabadok.
Wano jak nga tagbalo na ni Tibadok ta dumawat aklangan kini manang lila itibado na. Ay, mga lakalatan itibadaw. Tapno siguradaw. Di ka man nagpapaaram dyan Ang mga madamdama, sumangpet ka amasikog manay. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga, di mayat. Tapno aday bilang ti anak ko nga mana. Trabaho ti papanambi di syudad, wano lalaki. Katrabaho Anak ko, idyam pailaang ti makinobyaw. Tanay, basit pailaang ti anak mo. Kanamangan, no makatumpong ka iti barumpado a lalaki. Iso nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo sa inanakaw. Wan ka di, unay kayon aya. Ag sinumbangir matalapayag ko ti marangrang kada kayo. Panawandak dito yan. Tapno makaimpake ka na imbag. Ag tinulong kayon kanina na Seli iti trabaho dito'y balay. Camille, wen? Wan manang, anya trabaho ngay. Agdalos ken aglaba ti aramidem. Tanina na Seli latan ti agluto. Ngam tulungang mutlaang nga aginaw no kwawan. Ni, adon sama ti trabaho kun ngam isaw. Bakit ni Nana Seli? Konsiderasyon mo latakin kwanan Sa nabale, ako na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom ken ni Nana Seli. Ay, agyaman ak nga rod manang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biyag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, taubing kapay. Adu pa'y ti mabalin ang mapasamak iti biyag mo. Nulakit di, tanagagit kang agtrabaho, mapapintas mo tulat ta ti biyag mo, ading ko. Bakit? Ayan mo. Bakit? Mabay aya, daar-aramid, ijay likod ka iti. Diyak, maawatan ti Riknak, bakit? Maulawak. Nasakit ti ulok. Matayag sa... Ay, sos! Aglingyot kamutan iti nagdadakal, lakay. Anyat mapasbasamakin kan. Ay, lakay! Ay! Oh my God, mapantalangan ni hospital! Hello, Nanang! Hello, anak ko! Ay adda kami dito'y ospital ita. Nagatake ni Tatang Yaw. Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy Saan unay makagaraw? Naimbag na itaray adagos dito'y ospital. Ibagam kan ni Camille, taagawid pa ilaang tanay. Awan mangaw-awer iti anak na. Imbatik lang amin ken ni auntie yung nga imay jay anak na. Anya? Ay, sige nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pay lang arod kamil ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abus-busen nyo dita ospital, nanang. Anya matan, agbiyahe akmanan. Makapasadot agbiyahe. Kat anya nga rod ngay, talaga akasta aading ko. Apay, di ka maasyan ka ni Tatang? Kan iti anak mo? Alang nga rod agawid ak no kasta ti kunayo. Mangtedak iti kwarta abus-busen dananang ija ospital, ading. Itin mo kadakwa dawan. Wan manang. Adto iti 5,000 a pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no agsweldoak. Sige nga rod agrubwata kun tagbiyahe ak nga gawid. Ayan ti kwarta nga impawit ni manang maw. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni Tatang maw. Di kay mamakaururay. Kasangsang pwede tao ngam kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anak ko. Atoy. 2,000 lat impawit na, taday talakanot kwarta na. Malak nga raw. Isupay ang mainayon iti gastuson jay amam. Malala. Ingkaalaan nun, ti anak mo, ijay ayan daan tem. Tayawid mo dito yan. Sige nanang, tada papanan mi. Nay, papanan nyo man, ay. Di mo man nun ibulakbol, ti anak mo.
Tila man papapanan yawn. Di talaang mat. Di kam umadayo. Ikuyog mo manan, ijay sugalanan. Mabit kami lang mat. Pagpaspasyaran mi matan na. Hello, Camille. Kumusta ni tatang? Mayaten manang. Nakarwanan ni sa ospital. Sana una makapagnangam dirit sumulat at panagsauna. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pa'y laida ditawan. Uray di ka pa'y langarod umay dito'y ading ko. Ang damo ni nanang ang mga sikaso ka ni tatang. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga iti kadwa ni nanang ang mga sikaso iti amata? Ken iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya? Alan amanang. Maburing ak dito'y. Alan, ikuyog ko na anak ko. Sana balit ang makatrabaho ak mula tang uri kadwak ni baby. Ala nga Rod, sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag kadananang kentatang, wan? Kasano nga ron na makatrabaho ni Camille kat inkuyog na mo't tanjay anak na anak pa syudad. Agpilit mo't nga agsubli, jay. Ken impakada na kanaw ken ni manang na. Nga ikuyog nanjay anak na. Talaga ano anya timbaga na, isulatan ti masursurot. Garud sa bagay, ada ni manang na amang bantay ken kuada ijay. Patsik adi na baybayan, jay kabsat na. Nana Sally, tumulong ka mo agdalos. Day tamo laglutluto ter aramide mon. Siyak amin tagdalos ka naglaba. Ay, sana ya nga da nagsasaritaan tayo kadamanang mo balasang kaw. Asyak ti makamong agluto ka naginaw. Si kamot ti nakatuka iti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akong atan ang dati anak kong asikaswag. Iso makitinulong kamot Ay, nala. Agtrabaho ka nga rodan. Tasyak pa'y lati mga wawiri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos taw awirok ti anak ko. Sana balay, nakalaba akon. Malangarod balasang ko. Manang Lila, pasensya Diyak pa'y lang makatulong iti trabaho dito balay tani. Napambar mo ti anak ko. Iso apakibagantuman ka ni Nana Sally. Tayson ti makamong aglaba ka nagdalos dito balay. Sana balay, sana kung ngagpasweldo manang. Ti importante, libre ti kanan may iti anak ko ditoy. Uray tumulong ak tulatan nga agin no ko Sige. Ngamne, kita numawayaan ka. Nukas jay nakaturog ti anak mo, gundawayam mo't ti mang tulong ken ni Nana Sally. Takaasi mo't. Wen manang. Pag-eskwelan ti anak ti kabsat mo, Lila. Pag-eskwelaan na nga Dito yun ta isuntumot lang nga adada ditoy. Dimot kayat ni Camille ti agawid ije probinsya. Ay kituwa na. Tulungan ta ti kabsat mo, takasimat. Ayun nga Rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet ken man nakaawat ka. Ay na bakit? Basit la abanag dagita kanyak. Kabayatan ti kawan pala trabaho ti kabsat mo. Pagadalan ta ti anak na. Nana Sally, aglaba ka kadiita? Inton bigat ti schedule ko nga aglaba Camille. Agdalusak ngamin ita. Anya? Adayamat kasta. Dapat, everyday kang aglaba. Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tani busy ak. Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Mala, irwarmon dagiti kawas mo. Iraman kunto alabaanin ton bigaat. Rumuarak ko mamanang, tay nakmanan nagsapul iti trabaho. Ngam naibusin ti kwartang intad mo kanyak. Manuti ka sa pulam aya, Camille? Uray 2,000 ko mata ni, nagastos mo ti rumuar manang. Kan igatang kumuta na itigatas ti anak ko ti daduma. Sangaribo pa'y lati maitid ko. Syaktong ti gumatang itigatas, Camille. Angam apay. Aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho?
Awampay nga ron manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilipas sa kurso. Tulungam latan ni Nana Selly dito'y balay. Total, saanan ang masapol nga aw-awiran ti anak mo? Basta agsapol ak iti pagtrabahwak manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Kamel. Kumusta kayo ditan? Nakasapol kan iti trabaho? Saan na masapol nga agsapol ak iti trabahok nanang? Uret adama ni manang amang tultulong kada kami nga agina. Anya? Ay saus, apay, di ka mabain iti kabsat mo. Agtrabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ak mga gininaw. Pasaray agwali isak pa no daduma. Kahit umdas nga ruday ta, nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin kun ni manang mau ti panagadal ti anak mau. Awan nga rod master kan. Jakmet kaya ti babaw nun ta nagrigat. Ay, opisina ko mati kayat ko pagtrabahuan. Ngamawan mo na ilupas ko. Kauray sales lady ti tan-ano isaw. Masadutak nga rod. Makabanong ti ka sa trabaho. Sige nanang, bye. Ay mabit lang. Hello. Na inidupnan. Pag dinata ka man, Camille. Saan nga mo damanang kung adan nobyok, Darin? Ang mga noong tandak. Apay, ipalobos mo nga ron. Adan bukod mo apanonot. Apay, paritanda ka amang kinobyo, kasta ka di? Ay, kwa. At tinatan. Sumaronon tong di kasar. Ako rin tapay. Pag naadanta kumangay, ada ka di balay mo apag naadanta? O da di probinsya. Ngam, di kaya ti agawi di jay. Dito yung syudad, ti pagyananta. Kat, anya nga rod ngay? Ada nga rod boarding house mo? Awa na, ta makipagnanayadak lang iti balay ti gayam ko. Kat pagyananta nga rod ngay? Dakal samat di balay ti kapsat mo, di makipagnad tayo jayan. Ha? Ay, padasek to ang ipakada iti kabsat ko no umanugot. Di mo na ni pakada, basta isangpot naklat tayo jayan. Tapno awanan maramidan na. Anya? Alang nga rod agawid tan ije balay damanang. Total, nasingput mo't kanyak ti kabsat ko. Dinak mo ilamatiis day jay no agriga ta. Camille, awamot siguro ti makunam kanyak. Pinagnaid kayon iti nobyom dito'y balay. Ang apay ngay nga aging gaita, di mo't agtrabaho ti nobyo mon. Awang ngamin masapulan na trabaho manang. Uray kumano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kaasimot ni Nana Selly, nanayunan pa yun ti asikaswen na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw. Agluto ak pa'y no daduma. Ladingitek Camille, ngam tangay addan ka din nam alalaki, nasaysayaat no lumasin kayon. Ha? Awan amumi ang papanan mi manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho yo. Tapagbayad yo iti abang yo. Kunak man no napatagak kan kakabsat ko. Apay nga kasta kamutan. Saan apa nang ibuy-buy ading ko? Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon lata na kasta? Amang namnama ka iti itulong mi ken ka? Kasanon noowan kami? Kasanon ti biyag yung agina? Sadyay nakirelasyonam, istambay pa'y. So pasensya kan, hanggang nasaysayaat no lumasin kayon, Camille. Lumasin, di lumasin. Tandaan nam dito yung araramidam itamanang ha. Ti pa nang papapanaw mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit-kita? Ay, nabang-aran akpay di awanan da Camille dito'y balay lila. Ay Nana Selly, pasensya kayon, wan. Itaak lang amin anaikan iti turod amang papanaw iti kabsat ko. Diyak ngamin kaya ti inaramid na. Ti panangisangput na iti lalaki dito'y balay.
Ay, katimaday. Di damo ti makitinulong iti trabaho dito. Sapay nagrawat di nobyo na. Sa numalpasamangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala. Sana bali taawandan na. Tapno makarik na da iti rigat. Ay, agpursigi da ang agsapol iti trabaho da. Kordaman kami, kurang tininom ko. Anya kamatan? Amom ngawan makukwartak, dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Pumanawak mo lang aro na. Ako magayang may ito mga wartak. Papanam ka rabin. Ang subliya kita ng tibarkadag. Naimbagi dyan, talibring inom. Kastam lata ka na yunan. Awan lang arod trabaho mon. Artag ka pa'y. Sumanaw ka man. Ita ka man lang. Sige, pumanaw ka lang. Already ka nagsubsublay. Camille, ala, nakalagip kayo mo't malala. Sumrek kayo, iti ka na ka. Agyaman ak manang. Sorry manang. Amo ka na sa tirik na mitikal labas, gapoy timbagbagakan ka. Aklunak ngay didamo, nasakit tinakam ko, gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, namiris kong tibidot ko manang. Kat, kumusta kayo ni tinobyom? Awanan, pinanawan da kamin. Ngam okay lang, tumulaang. Okay, anya ti planom ita ading ko. Agpatulong ako mamanan kan kamanang. Taga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaang no maka-brodak manang. Sige, sige. Ikan kapay iti may sa at tsansam, Camille. Kasanon ti anak mo? Ibatik ka da kayon amanang. Da kayon kanimanong ti pangital kakenkwana. O sige, makaamu ka, Camille. Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid ka nun ni Camille manipod abroad. Ha? Kasta ya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga itaalawas. Agkukuyog da kadalila nga agawid dito'y probinsya. Ay na, nagsaya atay na. Nay, dalugan na nagsardang itibatog bakay. Ay, nagpaisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino dagita. Hello, Tatang, Nanang. How are you? Hello. Hello, Tao. Ay, asino to'y kadwayo a puriner lila, Camille? Ay, nobyo ni Camille, nanag. Anya? Ay, kastaya. Paaya di mo imbagbag ang adagayang puriner a nobyo mo, anak kaw. Wala, tapno masurpresa kayo nanang. Nagawid ni Jan diti Pilipinas to may nakano pakasaran. Tapno mayawid na kiji pagilyanda. Anya? Ay na. Nagsaya atin. Ay na, kamaudyanan na. Maisim pa mo langan tibiyag mo, anak kaw. Nakasapol ka mo langan iti talaga para ken ka. Wen nga rod nanang. Jakmat ni namnama ti kasto agasat ko. Nakaragrag sakak. Takas ka ni Jan ti impay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay kat. Oray da kami anak ka. Ay ka. Maragsakan kami mag para ken ka. Malaala. Sapay ko ma. Taag na nayunan, ti kinaragsakyaw, anak ko.
Ti amo kag nanayo nan ti kinagulo ti biyag ko nga awan na pintas at turong nangam asino ti mangipagaro pakasto ti pagtungpala. Naikuyog kumatanta na ko'y ti balasiw tao kat pasaray agawid kami nga bakasyon ijay Pinas kat ti pagyamanak nagtalinaad ti kinasingpot ti asawak kat ita damatan dua nga anak mi. Alakastan ti gayem mo Camille. Alaga gayam di tandi nagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.